radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Weriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki ya 16 z'ukwa karindwi. Nyuma y'imyaka 3 apfiriye mu mahanga, umurambo wa Pierre Buyoya wahoze ari perezida w'u Burundi wajyanywe mu gihugu gushyingurwa aho avuka mu ntara ya Bururi. Uyu munsi ni ntarengwa muri Ukraine ko bagabo bafite imyaka hagati ya 18 na 60 kugira ngo bandikishe imyirondoro yabo mu gisirikare. Utazabikora ashobora guhanishwa amande angana n'umushahara w'ukwezi. Mu Rwanda ho uyu munsi habaye amatora y'abadepite 27 bahagarariye ibyiciro byihariye, ni nyuma y'amatora rusange ya perezida n'abadepite 53. Amajwi y'agateganyo hagati aho arerekana ko perezida Paul Kagame yatowe kuri 99%. Nkuko bisanzwe kandi ni kuwa kabiri hari n'ikinamico urunana. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Ukraine aho uyu munsi ari ntarengwa ko bagabo bafite imyaka iri hagati ya 18 na 60 kugira ngo bandikishe imyirondoro yabo mu gisirikare. Kuva ejo kuwa gatatu umuntu wese uzaba atarabikora ashobora gucibwa amande agera ku madolari 600 y'amanyamerika, no kuvuga ngana n'umushahara w'ukwezi, cyangwa na konti ze zikaba zafungwa. Abategetsi bavuga ko inyungu ziri mu gushyira abantu mu gisirikare kurusha kubahana. Inkuru ya James Waterhouse uri Kyiv muragezwaho na Prime Ndikumagenge. Bimwe mu bigo byo kwiyandikishirizamwo byari bitonze ko abantu benshi mu gihe ikiringo ntarengwa cari hafi guhera. Umwe mu bagabo yatubwiye yuko biryoshe kuja kurwana ku gushaka kwawe ukoresha ibigwanisho biciye miliyoni z'amafaranga y'abongereza. Uwundi yavuze yuko atewe impungenge no gusiga wenyene umuhungu wiwe agendana ubumuga, uwo akaba agonanwa gusumba. Mu gihe Uburusiya buguma bukoresha ubwinshi bw'ingabo zabwo mu kubandanya bwigarurira utundi turere, leta ya Ukraine itegerezwa kwagura ahironderera izindi ngabo. Ukugonanwa mu kuja ku rugamba byunyurwa n'itegeko ryo guhamagaza abinjira mu ngabo, itegeko ritavuga igihe umuntu amarayo, ariko kwerekana kandi ingene igihugu gikeneye abaja ku rugamba. Benshi mu bitavye ku gushaka kwabo babikoze kera cyane, ubu barapfuye, barakomeretse canke bari muri bake bakiri ku rugamba. Minisitiri w'intebe wa Hongiriya Viktor Orban yandikiye abategetsi b'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi EU ababwira ko Donald Trump natorwa azaba yiteguye kuba umuhuza mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Bwana Orban yanenzwe cyane na EU igihe aheruka gusura Uburusiya mu rugendo rwa diplomasi rwanamujyanye muri Ukraine, mu Bushinwa no guhura na Trump muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. EU yatsindagiye ko Orban usanzwe afitanye umubano wa hafi na Perezida Putin atabonanye nawe mu izina ry'uwo muryango. Tujye mu Rwanda aho nyuma y'amatora rusange yabaye ku cyumweru ku baba mu mahanga n'ejo hashize mu gihugu cyose, uyu munsi wari wahariwe amatora y'abadepite 27 bahagarariye ibyiciro byihariye. Aba bagomba kwiyongera ku bandi 53 bazava mu matora rusange, bityo inteko igizwe n'abadepite 80 ikaba yuzuye. Biteganyijwe ko kuri uyu mugoroba hatangazwa by'agateganyo abatsindiye intebe mu nteko ishinga amategeko mbere yuko batangazwa ku buryo budakuka ku itariki ya 27 z'uku kwezi. Hagati aho komisiyo y'amatora yaraye itangaje by'agateganyo imibare igaragaza ko Paul Kagame ari we uzakomeza kuyobora igihugu, kuko yanikiye abandi bakandida babiri bari bahanganye n'amajwi agera kuri 99%. Inkuru ya Jean Claude Mwambutsa uri Rubavu. Ku biro by'akarere ka Rubavu niho abahagarariye ababana ubumuga bahakomoka bahuriye ngo batore umudepite umwe uzabahagararira mu nteko ishinga amategeko. Ni nako byagenze mu tundi turere twose, kuko uyu mudepite umwe agomba gusarura amajwi mu gihugu cyose. Ni amatora yamaze igihe gitoya cyane, kuko n'abatora barengaga gato umubare wa 20. Nk'uko byagenze mu matora y'ejo, aha ku cyicaro cy'akarere ka Rubavu hari itsinda ry'abakozi ba komisiyo y'amatora bayayoboye ndetse n'indorerezi byabonekaga ko zoherejwe n'imiryango itagengwa na leta y'imbere mu gihugu.
nubwo umudepite utorwa ari umwe, ibibazo bimutegereje byo ni byinshi. Aha mu karere ka Rubavu naganiriye na Kiza Aloyize wo mu murenge wa Bugeshi na Tuyishime Innocent wo mu mujyi wa Rubavu. Bombi bari mu nteko itora. Baracyavuga ngo mama kiragi, mama gacumba adutesha agaciro, ariko abandi bakayavuga ngo mbese nitutayabita kiratuma mutamugara. Nimu dukora ubuvugizi bavuga ntibavuga ko bafite ubumuga bikagererwaho, urumva rwose bizacamo nta kibazo muzamukoze. Bibaye byiza atekeza ko inyunganirangingo n'insimburangingo zaza kuri mituweli zigashyirwa ku bitaro bikuru by'akarere, kuko ujya gusaba ugasanga hari umuntu urwaye cyangwa se umuntu ukeneye insimburangingo, bikasaba ko umubyeyi amujyana za Gatagara na za Hehe nta bushobozi afite, bikagora akarere kumuhereza amafaranga wenda n'akarere katarabiteganyije, ugasanga umuntu kurwarira mu nzu ni ikibazo. Uyu munsi kandi hagomba kurara hamenyekanye abadepite 24 bahagarariye abagore mu rwego rwo kubahiriza ihame rya 30%. Aba bagatorwa n'abagize inteko zibahagarariye mu nzego z'ibanze. Kuri kaminuza yigenga ya Kigali ishami ryayo rya Rubavu hari hashyizwe ibiro by'itora. Naganiriye na Madame Saverine Ugiriwabo wari mu nteko itora, ambwira icyo yiteze ku badepite baza gutorwa. Nifuza ko umugore uzatambuka mu rwego rw'igihugu ko habaho gukorera ubuvugizi abadamu bakiri hasi batari babasha kugira akazi ko gukora nabo bakazamuka. Mu bucuruzi ni ukutuvuganira kugira ngo umudamu ari we wese yitinyuke ku buryo yagana ibigo by'imari akaba yabona amafaranga bidakomeye. Ikindi akaba yavuganira abadamu kugira ngo hahandi batageraga nabo bitinyuke bazamuke nabo bahagere. Abandi bagomba kwemezwa mu matora y'uyu munsi ni abadepite 2 bahagarariye urubyiruko. Iki kibaye icyiciro cya nyuma cy'amatora, nyuma yabaye ku munsi w'ejo mu buryo bwa rusange, ndetse n'ayabaye mu mpera z'icyumweru gishize yo yitabiriwe n'abanyarwanda baba mu mahanga. Ejo mu ijoro rero akanama gashinzwe amatora mu Rwanda kamaze gutangaza ko Paul Kagame wa FPR Inkotanyi aza ku isonga by'agateganyo n'amajwi 99%. Abayoboke ba FPR hamwe n'andi mashyaka yamushyigikiye bishimiye iyo ntsinzi. Bari bahuriye kuri Ntare Arena, hari icyiciro cya FPR i Kigali, maze Paul Kagame ababwira icyo iyo ntsinzi ivuze. Icyizere muha umuntu nyine sinabona uko ngisobanura. Naho iriya mibare yerekanaga ni hejuru cyane, ntabwo ari imibare gusa. Niyo biza kuba 100%, ntabwo ari imibare gusa. Ya mibare irimo kiriya cyizere, nicyo cyangombwa. Ibintu bidasanzwe, niyo mpamvu abenshi batabyumva bakabinenga, ariko bigakomeza ahubwo bikiyongera. Ibi kandi ndabigarukaho ni ubudasa bwa FPR, ni ubudasa bw'abanyarwanda. Ndabashimira rero nk'abanyarwanda, ndabashimira nka FPR ituri imbere mu bitekerezo, mu bikorwa, mu ngiro ya politiki. Ndashimira urubyiruko mwebwe. Urukiko muri Kenya rwategetse ko umugabo polisi yavuze ko yemeye kwica abagore 42 afungwa mu gihe cy'ukwezi mbere y'irindi perereza. Collins Jumaisi w'imyaka 33 yatawe muri yombi ejo hashize ku wa mbere nyuma y'itahurwa ry'imirambo myinshi yangijwe iri Nairobi. Polisi yamusobanuye nk'umuntu unywa amaraso y'abantu kandi urangwa n'imyitwarire y'urugomo rukabije rushingiye ku bibazo byo mu mutwe, vampire and psychopath ugenekereje mu Kinyarwanda. Umusenateri wo mu ishyaka ry'abarepublikani watoranyijwe na Donald Trump nk'uzamubera visi perezida J.D. Vance avuga ko Trump yamuhisemo kugira ngo amufashe gutsinda amatora yo mu kwezi kwa 11. Avugana na televiziyo Fox News, Vance ntiyigeze agira isoni zo kwemera ko yigeze kunenga bikomeye Trump, ariko yavuze ko ngo ibitekerezo bye byahindutse kuri we. Yikomye perezida Biden nta bimenyetso atanze avuga ko yagerageje gufunga Trump. Bwana Vance yanateje impagarara hanze ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo kuvuga ko Ubushinwa ari cyo gihugu giteye inkeke zikomeye kuri Amerika. Beijing yavuze ko Ubushinwa budashaka gukoreshwa nk'ikibazo mu matora y'Amerika.
tugeze ku isaa 11:39 muri studio za BBC London, ni saa 12:39 mu Rwanda no mu Burundi. Turagaruka ku makuru arambuye nyuma y'akaruhuko gato cyane. Ndi Prudence Ngyumva. Uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Buyoya yakoze urugendo rwe rwa nyuma rwo gutaha mu gihugu cy'amavuko nubwo atakiri muzima. Umurambo we watahanywe uyu munsi kugira ngo azashyingurwe aho avuka mu Rutovu mu ntara ya Bururi. Hari hashize imyaka irenga 3 apfiriye mu Bufaransa aho yari yajyanywe byihuta kuvurwa. Yahise ashyingurwa mu gihugu cya Mali aho yari asigaye aba nyuma yo kuhakora imyaka irenga 3 ahagarariye umuryango w'ibihugu bya Afurika mu karere ka Sahel. Inkuru ya Prime Ndikomagenguri Nairobi. Rubaye urugendo rwa nyuma rw'umwe mu bagize nyinshi mu buzima bw'igihugu cy'u Burundi. Urubanza rwo kumushingura muri indwi ruzoba urw'umuryango wiwe gusa, nta teka ry'igihugu Buyoya azohabwa na leta y'igihugu yategetse inshuro zibiri. Bimwe mu vyakozwe ku butegetsi bwiwe n'ubu biracari mu biranga igihugu nk'amasezerano n'ibendera vy'ubumwe bw'abarundi n'amasezerano y'amahoro yarusha yo mu 2000 yafashije kurangiza imyaka y'indyane mu Burundi. Ariko iragi ryiwe ntiribonwa kumwe. Kabiri kose yafashe ubutegetsi yabufashe ku nguvu za gisirikare, ariko kandi hompi abuvako mu mahoro. Ariko urupfu rw'uwamusubiriye ubwa mbere Melchior Ndadaye nirwo rutumye adatahana iteka ry'igihugu. Yapfuye haheze amezi 2 aciriwe umunyororo w'ubuzima bwose ku ruhara yoba yaragize mu rupfu rw'uwo yamusubiriye. Ico gihano ni nayo mpamvu umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yatanze mu gusigura igituma leta atanda kimwe yakoze canke izokora mu kumusezera. Hari mu mpera y'ukwezi kwa 12 mu 2020 Pierre Buyoya haheze indwi 2 apfuye. Amategeko agenga igihugu burya aratomoye. None murigira mubona ufunzwe aza gutora. Mwebwe ntimuzi gutandukanya uwamaze gukubitwa intahe mu gahanga n'utarakubitwa intahe mu gahanga, ntimuzi ko batandukanye. None ntimwumva yuko bafunzwe. None leta hari responsibility sigari mufiseko. Abasigaye umuryango we jewe waratumye umuntu aza kumbaza ngo mbega ngo none ngo umuntu azoronka uburenganzira bwo guhambwa mu gihugu ciwe. Nace ndamwishura nti umurundi wese arafise uburenganzira bwo guhambwa aho ibisekuru vyiwe biri, kandi birabanezereza, kandi ntibababajwe n'uko leta atacizokora. Uyo yariko yapfuye atarengutse imbere ya sentare ngo yumvirizwe yongere yisigure ku rubanza. Yagumye avuga yuko rwatewe n'imvo za politike, rwagaruwe inyuma y'imyaka irenga 25 inyuma yaho aneguriye ikiringo ca gatatu c'umuhisi President Pierre Nkurunziza. Ubundi Buyoya yavuga yuko iyarusha bari bumvikanye ku rupfu Rwanda Daye rwari kwigwa n'umugwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri ku mabi yashikiye u Burundi kuva ku muzo w'abakoroni mu mpera y'ikinjana ca 19. Uko muganduka ko bwa nyuma bitegekanijwe mu mpera z'indwi nyene. Amakuru ava muri Palestine aravuga ko abantu benshi bishwe cyangwa bagakomerekera i Gaza mu rundi ruhuri rw'ibitero bya Israel. Minisiteri y'ubuzima igenzurwa na Hamas i Gaza yavuze ko abantu bagera kuri 17 bishwe, abandi barenga 20 bagakomerekera igihe harimo bagakomerekera mu modoka igihe imodoka barimo nyine yarashwe mu karere ka Mawasi gafatwa nk'agatekanyo. Igitero cya kabiri biravugwa ko kibasiye kafetariya y'ishuri ry'umuryango w'abibumbye UNRWA riri mu nkambi y'impunzi ya Nuseirat. Amakuru ataremezwa aravuga ko aho hantu abantu 12 bishwe. Igisirikare cya Israel kiravuga ko cyari kigamije kwica abarwanyi b'abanyapalestine kandi ko kiri kureba amakuru y'abasivile bivugwa ko bakomeretse. Gareth Southgate yeguye ku mwanya w'umutoza w'ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru y'Ubwongereza. Kwegura kwe agukoze nyuma y'iminsi 2 Ubwongereza butsinzwe na Espagne ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'Uburayi. Southgate yavuze ko igihe cy'impinduka kigeze. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bwongereza yasohoye itangazo avuga ko mu myaka 8 Southgate yahinduye ikipe y'igihugu y'Ubwongereza kandi akayizanira ibihe byinshi bitazibagirana. Southgate yagejeje Ubwongereza ku mukino wa nyuma inshuro 2 zikurikiranyije mu irushanwa ry'igikombe cy'Uburayi, ariko yananiwe gutsinda n'umwe haba muri 2021 ndetse no muri iki gikombe giheruka cya 2024. Uyu noneho n'umwanya w'ikiramico urunana.
Narame yatahanye intsinzi akesha gahunda nzamurabushobozi bw'umunyeshuri. Nyirabazungu nawe akanyamuneza ni kose. Ni urunana. ese kumenya uwo muhungu rwose atari butwemerere ko dutaha mama. ubundi se wamurekeye hano Kareme ko nari mukumbuye rwose. ako sarba ahubwo ngeza we umuhungu mwenje umuzukuru wanje mwita we ongera useke mugambi wacu none se mama ngabagiye ko nta n'umwe ucaracara ku muharo. niba bagiye kuvoma niba bagiye simbizi ntombaze. nari nje kureba amanota ya Narame aya Kingston nanje rwose banyuzaho nkorera barayanyereka. kugira ngo se namenya aho yabibitse bya bipapuro rwose bayamuhaho Kareme ntabwo nzi aho yabishyize. yageze ngaho se ko mfite amatsiko mama kubera ukuntu rwose uriya mwana agira umuhate mu ishuri mfite amatsiko yo kumenya amanota ye. kugira ngo se ndabizi Kareme ntabonye azana icyo gipapuro agitwariye mu birere yishimye ariko sinitayeho rwose sinarebye sinanamubajije. mbega mama ubwo ntiwigeze ureba kuri bilete z'abana koko ntaramuzi imbaraga amaze iminsi akoresha muri ya gahunda nzamurabushobozi ngo uve mu banyeshuri bafite intege nkeya mu masomo yabo. ariko se urumva utandenganya Kareme nyirabazungu sinzi gusoma sinzi kwandika urumva rwose ndebaho ibiki. ubwira umwana akagusobanurira ibyanditseho mama. yewe sinabyitayeho rero. yewe ngaho mpereza Migambi uwo dutahe icyari kinzanye sinkibonye. Migambi bajya bakunzanira buri munsi dukine duseke tubyine ngo ucire imigani mu nzukuru mwija. ubu rwose nicujije igihe cyashize ntabasha kugera iwanyu kubera amakimbirane nari mfitanye na nyoko. ariko si ibyo nibyo kubwira umwana ungana gutyo koko mama. Kareme uzi ko Migambi wawe aseka ngahita nkwibuka ukingana utya koko aseka nkawe neza. uko ni ugukabya rwose mama. ubu imyaka 20 rwose ishize uracyanyibuka ngana na Migambi. nabyibuka se aho ntugira ngo iyo myaka yose uvuga ku mubyeyi ntibiba ari nk'ejo rwose hashize mwana wa. kuki mumbeshyira mwe abagabo mwe. ariko rero ntugire ngo na Stefano akora cyeye nadi. uriya musore rwose umenya ko hagira amata akagusiga amavuta y'inka da ntabwo ari gusa. usho ntacyo adakora ngo nse neza ni ukuri. musho Karame waba ugiye gato se ko hari ikintu nshaka kuganira na Nadine. tukaganira iki Stefano? nyine twabura twaganira iki se Nadine? yego umuntu mufitanye umwana mwabura icyo muganira koko. reka mbe ngiye noneho reka amakuru ya Ndemezo ndayaherutse. Ndemezo niba ari amakuru ushaka rero ari aho ameze neza. ariko ubu wibagiwe ibihe byiza njye nawe twageranye koko Nadine. reka rwose wampaye amahirwe. iki Stefano iki utiki nyine iyo nkubonye numva nifuje rwose bya bihe byacu ni ukuri. uri mwiza. mva ndekura ikiganza Stefano ndekura. wambabariye kuko uko nkubonye rwose urukundo runguruma. umva mama horo Stefano wari ubizi sinagushaka hafi yanjye nyibagiwe kuko nanjye nakwibagiwe uranyumva. koko se waranyibagiwe Nadine? none se urumva nkubeshye Stefano nta kindi ngukeneyeho uretse kumenya umwana wawe ukamwishyurira ubwisungane mu kwivuza ukamushakira ibikoresho by'ishuri njye ukandeka nkibona n'uwanyakira ukonde akankunda. urimo uranyumva uraseka iki se? umva se bishekeje. ubu ndutishije kariya gasore nako akana n'akakuritisha kagahungu koko ngo ni Patrick. uriya si buriya akumarira iki koko Nadine? tuvugishije ukuri buriya yakunezeza nkanjye. wowe Stefano nta na kimwe cy'ijana cya Patrick bibitseho mu kunezeza no gutanga umunezero urumva. Patrick ni umusore mwiza, Patrick azi gukunda, Patrick amfata nk'umwamikazi urumva. Patrick ntahuriye nawe rwose urumva. ntuzanibeshye umwigereranyaho. ngo Patrick ni iki? Patrick ni umunezero wanjye wowe uri isereri gusa. ngo ndi isereri Nadine? uri isereri ndavuga ngo n'undi munsi ntuzongeye kuntekereza cyangwa kuntegera mu nzira urumva unyibagirwe. ikindi ntuzongeye kugereranya ibitegereraho. unyiciyeho kandi ngiye ujya Stefano ndeke nikomereza urugendo urumva. nk'uko uyobokiye umucyo ukwira hose niko Patrick yinjiye mu buzima bwanjye bwari turabunini natewe nawe. amahoro rero.
none se birete wagiye mu nzu ugiye kunzanira iri he ntara nahise nyibagirwa kubera migambi genda narame nawe ukunda abana koko wagiye mu nzu ugiye gushaka iyo ndangamanota wihekera umwana uheriyo tugira ngo uracyayishakisha naho wayibagiwe nkunda abana cyane rwose ariko menya ya makimbirane yanyu nayo yari yaratumye umwana wanjye abihomberamo mama uyanyibutsa Kareme ntawe utari yarahombye pe urabona ko n'abana ba hano bari bakumbuye umwana wawe ahubwo nzajya nza kumuheka buri munsi Kareme ujya uza rwose akira indangamanota ntara korasha 70 uzi ko uyu mwana afite amanota arenga 70% mama yaba we ntara narame rwose uyu mwana yarakoze cyane warakoze narame mwana wawe nukuri nanjye ndagushimiye pe byose mbikesha gahunda nzamura bushobozi mama urabona ko uyu mwana tumufasha rwose kare kose yari kugirana na 90 n'undi umwaka wa 3 nimukiyemo nziga cyane nyagire Kareme yego sha uzagire mwana wanjye n'ijana niba ngombwa rwose uzarigezeho uzi ko sanagira 98 ariko ya gahunda nzamura bushobozi ni nziza cyane pe kubona ifasha umwana rwose kuva ku manota 35 akagera hejuru ya 70 iyo nagezaga kuri 40 nabaga nakuze cyane wumva se mama nubwo rwose bari mu biruhuko ujye ubakanya rwose bijyubutse ibyo bizi sibyo bafata amakaye bigiramo urumva basubiremo kuko ndabona rwose bifite akamaro yewe nibakika imirimo yabo bajye basoma rwose nababwira iki nanjye kandi sinzabaterana nara urumva yego nzafasha mama kubashakira ibikoresho kugira ngo muzatangire undi mwaka rwose mufite ibikenewe byose bibafashe kwiga murakoze cyane Kareme natwe tuziga dushyizeho umwete ubonye iyo Kristo naba hafi ko mbona kwiga ntacyo binamubwiye nawe tuzajya tumufasha nyogoku kandi mbishije ko nzakoresha imbaraga zanjye zose ku buryo nzajya mba uwa mbere mu ishuri icyambere n'ubushake kandi urabifite rwose ntara ko tukwemereye kugufasha se noneho n'uwa mbere ntuzamuba kumunaniwe naho turagira muri bayi ndakurahiye sinsubira mu gishanga kuvoma Rureme reka singiye kuhasiga umugongo reka twararangaye rwose ibi biti twari kubitera izuba ritarava yewe no gushaka abandi bantu babivomerera rero kuko ngewe ndatsinzwe pe ariko rero twumenya tunafite ikindi kibazo rwose muri bayi gute se Rureme none se ko uyu muntu azananyura hariya kubwahaguma ntiwabonye ko ibiti bateye byakuze aha narabibonye wa muntu kuki ibyacu gukura bigenda byuma kandi tuvomera buri munsi rwose ni ukubera iki rero tugiye kuzagwa mu nzira tuzamukana amazi uyu musozi ahubwo simbyumva rwose yego twatinze kubitera ariko twateye dukurikirana pe ibyabo niba byarabonye imvura ni nka 2 gusa ubundi nabo baravomera nkatwe none ikibazo kiri he buriya ku byacu ntabwo mbyumva nanjye twese turavomerera ibyabo bigakura ibyacu ntibikure harimo ikibazo rero none se ko nzi ko twanabiguze muri pepiniyeri imwe nabo Rureme nanjye nicyo nibaza ubu ko ntifuza ko itumba rizasanga ibiti byacu bitarakura murebwaye wenda imvura y'umuhindo ishobora kuhasiga amahoro ariko itumba nirisanga aha hantu hadateye ibiti n'ibyatsi birwanya isuri sinzi ko bizagenda pe ahora ni iki ariko urabizi Rureme ndakumva umva ugabanya imbaraga ukoresha wita ku nka zawe uzizane hano mu murima nyumvira murebwe redi ndeka kwita ku nka zanjye muri iri zuba uragira ngo zizicwe n'inzara koko yewe nibyo arizo zikeneye imbaraga ari ibiti nabyo birazikeneye kandi nkubwije ukuri ko ntazakomeza kubivomerera ngo mbishobore ubwo rero ushaka icyo ukora none se ko twari twagerageje gukora ibyo batubwiye byose ngo turwanye isuri bikaba byaranze kuko tuzabigenze dute murebwaye ahwi kera kabaye wa mukobwa ngo waraje ahita yicara ku rubaraza bushoro haraje se koko kankwa niko kire Karame papa bite byawe mwana wa niko ko nta muriro ufite bimeze biturarwaye se arwaye kire vuga aho ubabara nibiba ngombwa tukujyane kwa muganga kuko birakabije kire
ninde wababwiye se ko ndwaye mama? none se wa mwana we kutakirya bikaba bigaragara ko impamvu watinze kugera hano wabitewe n'intege nke z'umubiri, urumva uri muzima koko? niko kiri uraba barahiye. naho papa, impamvu natinze nuko twari tukigera mu matsinda na bagenzi banjye. none se kwiga bihuriye hehe no kunanirwa kurya? reba uko umeze, wakonkobotse, amaso yinjiye mu gihanga ariko sinakubwira.